Assalamu alaikum YouTube көрермандар. 2 март 2023 жыл Ақсы Қаражығаш жылқы базарында ұстығандар. Сіздермен біргелікте аттардың жылқылардың бағаларын тартып кіргіземіз. Мына Бұлат. Assalamu alaikum. Бағасы қанша болады екен? Siz tartmayın, at teli tartıyorsunuz. Bağ çıktı. Bollek bir ya bazı. At bağı olduyken az 150 bin deyip durat östür. Atı onlar. Ulan ta soğanlar. At kança doğdacak ya? Dostum. 80. Azı çıkmış eti can ha? Yapıştı. Düştü kent onlar. 80 bin. Bağ oldu olmadı. Kança? 70 mi oldu tuğanlar? Tayç. Dost. 45'te otasın gara. Bağ oldu. 40 minge. Belli 45'te otu tuğanlar. Ontas. Beri gezmezsin. Sodan artırsın. Dönek at alış mı? Alex böyle. Min geçer tuğanlar. Assalamu alaikum abi, nasılsın? Kança oldu ki? Bağ oldu ki be? Kança da otasın? 100. 100 de otup tuğanlar. Min geçer tuğan. Caşı kança da? Ya. 4 azı. 4 azı deydi tuğanlar. 100. Eğer mingi çatqa kızıqqanlar bolsa tuğanlar. Demek ki nomerge çalgıla. 0704 71 55 20 nomerine tuğanlar. Aygırda жүрген at mı? Aygırda jarayt deydi tuğanlar. Buştunu kança da otasın? Sizdiki baba? Atı 3 degen sandık tartmayız. Oldu tartmazsınız. Tuğanlar, Karacaş'ta gigant at. Peki attı kança da otasın? Assalamu alaikum. 250 ha? Kayakta attı? Mansay. Mansay. Siz gibi ha? 250 dolar turğanday. Onlar mı? Mansay'dan girgen at. 250 bin. Bağ oldu olmadı ki? Suraş aldı. Kançaga suradı? Kança misal? Kulakka kızıkkan adam beni almaz abi. Canı koy almayı. Kulakka kızıkkanlar üçün anda nomeri aytып koyuңuz. Olsa çalışat da. Aluşçular çalat. 0778 00 60 63 05 tuğanдар. Baylanışыңыздар. Uaqa çötken ha? Çöv eke? Uaqa çöt deydi. Uantavuz. Kevlemna. Kunandardı suragan ile. Ege kançada da sunandı? 70 dolar. 70 mi ne? Bu işte çıkma olacak kunan bu? Kunan Jasqa kunan eken. 70 kema var deydi tuğanдар. Nomerde ayt koyunçu. Nomerin işte. Vallahi telefon yok deydi tuğanдар. 70 mi? Soğudan su versin, berekezin versin. Kunandı kança tutasın? Sen koyat mı? Kança oldu bu? Kança dedin? Bol. Tuğanlar, karat. Assalamu alaikum. Kança tutasın? 100, sözün süsle otasın ha? Bağ oldu mu olmadı? Kança oldu? 85 bin yol. Sırap tutuğunda. Vermediniz mi? Vermedik.
Мына ушундай. Жашы канчада? Жашы 3 аз. 3 аз. Миңеңе жакшы окшойт, а? Такыгачы? Тынч. 3 аз дейт. Мына күчүндөгү ат экен туугандар. Эгер алуучулар болсо, номериңизди айтып коюңуз. Болсо чалышат. 505 менен 160299. А? Содаңыз берсин. Байланышат болсо, алуучулар болсо. Мына туугандар. Кашкат, мына. Ассаламу алейкум. Айка, аттарды канчада атасыз? Бул 110. Бул 110 бу? Наркызчы? 130. Мына туугандар, 110 миң. Ба болду болбоду? Эмеле келдик. Бул 130. Айгырга улакка жарайт эки отең. Болду, она гарантия айгырга ham улакка. Аркан кыз гарантия дейт. Улакка айгырга. Айгырга түшүп жүргөн, а? 3 3 жыл жыл жүрүптүр айгырда туугандар. Эгер YouTube көрөрмандар жагып отурган болсо чалышат. Номериңизди айтып коюңуз болсо. 500 менен 06 06 07 96. 96. Мына туугандар. Айгырда жарайт дейт. 3 жыл айгырда жүргөн, улакка дагы түшүп жүргөн дейт. А бунусу 110 дедиз, а? 110. Болду, эге содаңыз берсин. Болсо байланышат. Мына туугандар жоргат. Мына туугандар. Канча азы деди бул атты? Жаска 2 азы дейт. 95 миң деп атат баласын. Бушмал экен. 95 миң. Улантабыз, мына жерде айгыр турат туугандар. Жерде кашка. Эки ат баа болду? Ассаламу алейкум. Бул элекпи? 130 бересиз? 130 айгырга жарайт. Жашы канчада экен? 2 аз. Жашы 2 аз экен. Айгырга түшөт дейт. Миңеңечи. Такыга жакшы эле окшойт, а? Такы кагылып туруп полный. 4 бутуна тең жоош экен туугандар. Алдыңкы арканын буттарына деле. Номериңизди айтып коюңуз экен. 79 менен 34 0004 туугандар. Байланышыңыздар. Жаш ат күчүндөгү ат экен. Өтө көрктүү. Жакшы ат экен. Улантабыз. Туугандар, тайларга чыгайлы. Туугандар, бул көк атты. Баазын 140 деп атат. Жашы 2 аз экен. Кайсыл жактын аты? Түбү жалаттанбы? Азы каяктан келдиңер? Кара жаштын эл аты экен туугандар. 140, а? Багылды кылбадыбы? Жок, багылбады. Эч? Жок. Баа болду экен. Мына ушундай баалар туугандар. Азыр номерин алабыз. Номерин айтып койчу. 777 777 27 22 39. 27 22 39 туугандар. Байланышыңыздар. Каражаштын аты экен. Мына ушундай. Азыр реалдуу чыгып кетип аткан бааларын тартабыз. Бисмилла болуңуздар. Мына туугандар. Айгырда жүргөн ат экен. Баазын 120 миң деп жатышат. Жашы 2 аз экен туугандар. Байланыш номерлерин айтып коюңчу аке. 79 менен 94 95 49. 94 95 49 байланышыңыздар. Кем бар дейм аке. Бааз чыкса, азыраак кем бар дейт туугандар. Кара кашкат. Туугандар, ургач тай. 32,5 миң болуп атат. Белбияда туугандар. Туугандар, кара бышты, жорго бышты экен. 73 калдында азыр. Аттардын баалары ушундай, туугандар. Бүгүн жалаң миңгич аттардын баазын тарттык. Биздин каналга лайктан басып, катталууну унутпаңыздар туугандар. Кийинки базарга чейин сак саламат болуңуздар.